به ناو خدای مزن و زانا، از خوا دسپیرم وی خدای شب و روژا، از خوا دپارێزم به خدای شب و روژا، ji şerê Tirka û Farisa û Ereba. Rêwîtiya Gewerê û bajarê Stenbolê. Rojekê ez ji Gewerê diçim bajarê dewleta Osmaniya a mezin ku berê jê ra digotin Qustantaniyê, ev nav milûkê Romayê bi navê xwe danî ser Stenbolê. Wexta ez bi ser ewra ketim, dibin me de ewr xuyanin û kete bîra min tu û dilê min şewitî. Min got gelo ana milletê Kurd Kurdistanek serbixwe li ser van ewra çêkin, ew ê dîsa dewleta zalim nehêlin û ew ê qebûl nekin. Lewra dewlet îmana bi Xuda naniye. Lewra Xuda emrê bawermenda dike dibêje hin mümin birayê hebin. Pêxember jî dibêje selatê Xuda lê bin, ewha emr û ferman dike. Çi kesê ji nefsa xwe ra çi bixwaze, ji birayê xwe musulman ra nexwaze, ew ê îman bi Xuda û pêxember naniye. Kesê van gotinê me qebûl neke, ew ê jî îman bi Xuda û Resûlê Xuda naniye. Ana ê kul me gudarî dike, tinazê xwe bi van kelîmê me bike, henekê xwe pê bike, bêje ev çi kelîme ne, ev çi sohbetin, ev çi tiştin tu dibêjî, ew ê çax înkara ayetê Qur'anê û hedîsa pêxember dike, ew bi xwe jî kafirekî mîna Tirka mutlaq e. Êl me gudarî dike gere bersiva baş bide min. Bêje mala te ava, wexta bêdilê wî ve jî meyla wî jî bal Tirka ve ca dikafir e. Rêyê zemîn gelek fire he, têra hemî mirov û canêwara dike. Her kesî li rêyê zemîn ji xwe ra dewlet ava kirine, ol hev pay kirinin. Heta eşîrê Ereba û eşîrê Afrika wisa biçûk jî ji xwe ra dewlet ava kirine. Xaka li ser rêyê zemîn teva li hevdû tar û mar û pay kirine. Lê heta niha li ser ewra kesî dewlet ava nekirine. Milk û mal li hev pay nekirine. Baş e ku îmkanê Kurda çê bibe li ser rêyê zemîn, eva kesî nedawar û her kesî ji xwe ra pay kirine nadin me. û digel ku hewqa rêyê zemîn mezin e têra me hemû çika jî dike. Newsa hewqas mezin e têra her kesî dike, her qewmî her milletî dike û têra teva heye, bes para me Kurda bi histek tê da nîne. Gelo me em jî ne xelq û ne mirovin, em ne însanê ser rêyê zemînin. Gelo para me jî tê da tune. Rêyê zemîn her kesî li hev pay kirin, para me Kurda lêdan, zindan, koçberî, kuştin, wêrankirin, xerakirin, para me evanaman. Belê. Ez karim son bixwim anha Kurd li ser van ewra bi çadiran, bi konan welatek ava bikin û navê wê deynên Kurdistana ser bixwe, yan deynên Kurdistana ser ewra, yan Kurdistana li hewa, ew ê dewleta Tirka bi tank û topê xwe me gulebaran bikin, wê çadirê me biqelêşin, bidirînin, bişewitînin. Tu ca tehemila wan ji Kurda ra tune. Hew qas ku kafirin. Ey Xudayê minî mezin û zana. Ê ku me gudarî dikin gelî dîndara nebêjin, wele nava Tirka de ewliya hene, silaha hene, şehîd hene, nizam çi hene, birin. Telefona min heye ji birayê xwe ra telefon kes bersiva we bidim. Henek û tinazê xwe min nekin. Kesê min qebûl neke kafir e. Gere min qebûl ke bi biratî bi her awayî. Çi ji xwe ra dixwaze gere ji min ra jî bixwaze. Çi ji xwe ra çê kirive gere ji min ra jî çêke. Ku çê neke kafir e, murted e, mutlaq e. Ey Xudayê minî zana û bilind, ey Xudayê şev û rojan, tehayî ji her derê heye, bîna te fireye. Tu dûr dikî lê tu ji bîr nakî. Sebebê ku Kurd bi ser nakevin, du sebebin. Yek xayîntiya Kurda ye ku ana mela bi xwe ji min aciz dibin. Dîndar ji min aciz dibin. Gere min xelat bikin, gere min tebrik bikin, bi ser da davê ji min ji min aciz. Yek ev xıyanetiye ku Kurd xayînin ji hev ra. Sebebê wî dijî hinek şêx û hinek melanin. Haşa ne tevê şêxa. Xulamê başa me. Xulamê melayê medresa me. Evana na. Xudayê min. Belê. Hinek melane belê. Xudayê min
كرمي دزكي كبرا دا حيوان بني بحرا دا طير الهوا تهايش حمية هي سپاسية تو حمد تدكم كتاج كردا قلق بيغمبر راكرنا از من نداري وي قنجية تما خدا نكارم وي قنجية بقدينم والهمبري وي قنجية تشتكي باش لقورا يبكم أصلا توان دلال وقنجي كريه ام نابن مانعي تو زمانا لبراي ما دبن مانعي زماني ما ام نابن مانعي تو رنگو لهجو زمانو دولتا لبراي ما بي ايمان دبن مانعي ما وبسرداجي لما دخن وبسرداجي شيخ وملاي ما آيات وحديثة ترس معنى دكن بلباجي معنى دكن آريكاريا دولتي دكن ونابجن ام كردن كروكو از كردن كما كي صحبتك بكردي بكي قي حوالي آبوجيه نا آپوجی 40 سال بره درکتنه 40,000 ساله که ام سروی ریه زمین بابو ام دوا حقی خود مروباتیا خود کن دینی خوشید کم زمانی خوشید کم چپه کرده خرابه کرده دزه کرده جر مسلمان مینا زبالی احمد چیترن ان خرابه کرده دیسا جر مسلمان ترکا چیترن لورا اموان براتی قبول کن او ما قبول نکن فرقا ما افن تجي كي كردا بپرسي بيجي ترك چي تنن دبيجه براي منن لي تج راستي تركا وجي چپي وانجي شيخ وملايا وانجي عالم وصوفيه وان او تجوان بپرسي او جوان كردي كو يعني جواني كو دبيجن الشيخ ما بشد چه حربا كافره او بروجتي نام مدا صحبت كي كو شيخ وان فرد چه قفقاس و چه قبرص و نام چه كدري بانا حمو دراون ها تدراون مدكن تجوان أولياء وانجي برسي أوي بيجن چه قالوا كرد دولتك آزاد سر عورا براش خورا چيكن كردستانك آباب كن إذنا وهي يانا والله أو أولياء وان شيخي وان ملاي وان دينداري وان حمية بيجنم قبول ناكن كد كبا خبرداني دبيجن لسر ريه زمين جمع ديندارتر تو ملت نينن قالوا حديثي كل حقي تركادا هن شما وملاو نويرن بيجن كرو حد قيامات رانا حتى وحربي بتركارا نكن ياون حديثا نويرن بيجن وفت شيرن ككلام كن در كلمة تاج الأصول ككشخا خدي وصفة تركاب خرابي دايه والله ده حق مدى تجارة باوريا وان نب خداي شب روجاه نب خداي روجاه نب خداي ناب روجاه إيمان وان بتلفزيون هي تلفزيون شو بيجا أو باوريا وان أوه هر اوه باوریان به هی کردن دیندار و بلنگاس هایش خو هبن کسی به معنی هبونا من ابیاج دیندار کردار ادبیم دیندار کردار لمن باش گهداری کن کسی به معنی هبونا من معنی رنگ من معنی زمان من معنی دین من معنی باوریا من بزمن او کافر مرتد کافر کی مطلقه بله مرتدن کسی وان گوتنه مجی قبول نکه اوه گوتنه که آنا من دوماهی که گو که کسی من مانع رنگ منو زمان منو لهجه منو باوریا منو دولتا منو ملت منو خاکا من کسی وان گوتنه مجی قبول نکه اوجی کافره او مرتده وقتا که مرتد بو قتل اوجی حلاله ناموس اوجی حلاله هنی رو که بر سبا خدا بدن ای خدای مزن و زانا ایدی بس الهوارا موره ماشتا پی با خدای منینن جتا پی با کس کی که ام پی باوری بینین نینن مجتو کسی را سر خود نتاوان دیم روژا ام جنوح قطیانه بعد من نح وفات کر لجودی لورا ام جسا کری ویسام قدیان و مبر خدا نابا فارس که ایران تورن حضرتی نحه کرد جی کره ایرانه فارسی کره ایرانه جوه روژه حتی آنا نج ملوکا را نج پادشاه را نج قرالا را نج جمهوریت را نج خرابا را اصلا کرده سر خدانانیه نتواندیه معرده کسی جوان بزوره نستندیه فقط ما خود کشتیه معرد و خاکا خوشی نداره کسی بخاطره و سلام و رسول